epistles. Paul's ministry was a completing ministry. In Colossians 1:25, he says that he became a minister according to the stewardship of God to complete the word of God. Hence, the completion of God's word is found neither in the Gospels nor in the Acts, but in the epistles of Paul. In particular, the divine revelation is completed in 4 books: Galatians, Ephesians, Philippians, and Colossians. In Paul's epistles, the Spirit is revealed in a full way. We do not have such a revelation of the Spirit in the Gospels or in the Acts. The Spirit, as revealed in Paul's writings, is the Father, the Son, and the Spirit, processed to become the all-inclusive, life-giving Spirit. Christ has redeemed us out of the curse of the law, having become a curse on our behalf. Because it is written, "Cursed is everyone hanging on a tree," in order that the blessing of Abraham might come to the nations in Jesus Christ, we might receive the promise of the Spirit. Because it combines the promise of the Spirit with the blessing of Abraham. Verse 14 is strictly important. The blessing of Abraham is the blessing promised to God to Abraham. For all the nations of the earth, this promise was fulfilled, and this blessing has come to the nation of Christ. Sa Diyos. Ang ilang Diyos tuwang sa langit. Yes. Sige na, ang uban gani, galuhod paglayo, ang gisimba to sa langit, perting layo Pero di ay ang Espiritu. Ingo ni Pablo sa last verse yun. Na iyang gisulat, last verse niya. The Lord is be with your spirit. Ang Espiritu rin ay mga igsoon nga panalangin sa Ebanghelyo. Wala dito. Noon, Come, siya Holy is Spirit. omnipresensya. To siya dito, siyempre. Come, Holy Spirit, brother. Pero, karon sa atong kasinatian, ang Ginoo nga maong Espiritu naa sa atong Espiritu. Unya, last message ani mga igsoon, madawat nato ang panalangin pinaagi sa pagkadungog. The hearing of faith. Kabantay mo, kanang dili pa andam ang sudlanan, dili pa andam mo dawat ba sa panalangin nga mga Espiritu. Sangyawi na mo palagyo. Kay walay paagi, laing paagi makadawat, makapahimulos ta sa panalangin ng mga Espiritu gawas sa atong pagkadungog. Amen. Ako, sa kasinatian ako, nadunggan na magila ko ni. Di man ko himbasa sa una. Sa mga kailan ako, di ko, excuse me, di ko himbasa. So, ang akong pagpahimulos, naragyod sa pagpaminaw. Amen. Mo nang, depende po sa pagpaminaw. Kay naaganing, diri, kung maminaw ta atong sama sa sister nga gingon kaning imong asawa mabanhaw ra gyud ugma sa udto. Kung maminaw ta ato, na-carried away ta. Mo nang kinahanglan matin-awan ta sa pamatigayon sa Dios. Amen. Ang pamatigayon sa Dios mao si Kristo nga pagpadayag sa tulo sang Dios nga nahimong Espiritu. Amen. Aron atong dawat mapahimuslan og masinatian. Amen. So karon mga igsoon, daghan man karon nagtudlo gyapon sa Espiritu. So kung He